Za sve zaljubljene i one koji će to tek postati, u dječjoj knjižnici Marina Držića izložili su spomenare. Nas je zanimalo kakve se sve ljubavne i ostale tajne kriju među stranicama tih starinskih knjižica. Kako je izgledao Facebook nekada kada još nije postojao? To pitanje baš i nema smisla, no mi nudimo i odgovor. Zvao se Spomenar, a ni za odgovor nismo zaslužni mi, već bračni par Novaković koji je započeo nevjerojatan i zabavan posao sakupljanja starih spomenara. Kako nam mladima svijet ostaje, možda će se njihova beba posebno ponositi baš tim poduhvatom. Ja sam pronašla svoj stari spomenar, pa smo zatim pronašli spomenar moje sestre i tako smo krenuli tu priču gdje je spomenar moje mame, gdje je moje bake, na kraju baka nema, ima susjeda, ima teta. I malo po malo smo zapravo otkrivali da što su stariji spomenari, to su ljepši. Shvatili ste do sada što je spomenar. Spomenara je bračni par Novaković posudio zagrebačkoj dječjoj knjižnici Marina Držića da ih mladi malo upoznaju i kažu nam što misle. Mislim da je to bio jako dobar način da nekome izražiš prijateljstvo, da nekome nešto napišeš lijepo ili nacrtaš. A danas kad imamo društvene mreže i kad imamo tu tehnologiju, to je izumrlo jer mladi ne žele to, ne sviđa im se takav način komunikacije i izražavanja prijateljstva. No, dopadljiv im je način kako su to ljudi radili i ne tako davno. Pa to je super jer stvarno ima zanimljivih stvari i vidi se kako su prije zapravo ljudi bili bliski. U spomenarima su pronašli svašta. Ima svačega, ima slika, ima svakakvih crteža, dječjih i onih neki izgledaju kao da su ih crtali profesionalci. Ima i crno-bijelih fotografija. Možda se netko od starijih sjeća i stihova. Prijatelj ti svatko nije tko se na te slatko smije, nego tko ti u nevolji dokazuje da te voli. Ti me pitaš koga volim, evo da ti odgovorim. Bolje čitaj prva slova, evo tebi odgovora. I sam naziv im kaže čuvaju uspomene. Udruga Random nastavlja prikupljati spomenare i u budućnosti planiraju osnovati zanimljiv muzej. Ako i vi pronađete primjerak za koji biste željeli da je muzejski, slobodno ih kontaktirajte. Sedmaš Bruno Paler voli apstraktnu